Pljoska je manja pljosanta posuda od pečene gline, odnosno keramike. Služila je za čuvanje i prenos tečnosti, rakije, vode i druge. Kružnog je oblika nalik disku. Sastoji se iz 3 dela. Na vrhu se nalaze sisak, grlić i drška. Sisak služi za ispijanje tečnosti, a grlić za punjenje posude ili točenje sadržaja iz posude. Drška je služila za pridržavanje pljoske prilikom upotrebe. Centralni deo čini telo pljoske, odnosno sud za tečnost. Na dnu posude se nalaze 3 male stope kako bi posuda mogla da stoji uspravno. Na telu suda sa obe strane urezani su koncentrični krugovi koji okružuju niz paralelnih talasastih linija, tako da dekoracija asocira na cvet. Posuda je bojena, odnosno gleđosana braun i žutom bojom. Pljoska je jedan od tradicionalnih simbola narodne kulture. Ima brojne nazive. Zove se još i buklija, šule, čutura itd. u zavisnosti od oblika i dela zemlje. Pljoske su izrađivali ručno tradicionalni majstori i grančari pomoću kalupa. Ovaj predmet koristio se u svakodnevnoj upotrebi. Nosio se privezan kanapom za kožni pojas ili preko ramena. Nekada su pljoske pravljene sa proširenjem na sredini grlića, kako bi se oko njega vezala vrpca kojom bi sud mogao da se okači ili veže. Često su ispod grlića sa strane pravljena i proširenja sa 2 rupice za vezivanje vrpce. Na donjoj strani posude nalazile su se 3, a ređe 4 stope kako bi posuda stajala uspravno. Keramička posuda je bila gleđosana, odnosno pokrivena zaštitnim bojanim slojem glazurom. Može biti bez ukrasa ili bogato ukrašena. Sa obe strane mogu biti ugravirani ili u reljefu prikazani različiti motivi iz flore, faune, razni grbovi, mitološki, religiozni motivi, ali i motivi vezani za seoski život i poljoprivredu, a neretko se i ime vlasnika nađe na određenom delu pljoske.